kaligtasan ning balang metong kay katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, ihabetala ka rin kay katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Rihanna Mail Bacanian family, Jamaica Arca. Para king kadwa ng banwang kebaitan Marliam David. Para king kebaitan ng Emiliano Guevara. Para king special intention dari Jonel and Joswell Pamintuan, Mary Manet Pineda, Mark William and Aurea Crisostomo, Rais Sabiray, Leila Abiog, Roy Songko, Dr. Patrick Sunga, Roscoe Viray, Dr. Jelly Kiwa, the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Homeowners and Officers, para po keng 28th wedding anniversary dari Randy and Yolanda Arca. Para king malagwang kapaldanan dari Sally Residio Ayers, Nilo Udan, Paswing, Jerry Hudson, Remedios and Minerva Alfaro Layog, Analino Campo, Teresita Sablan, Elmer Trajano, Happy Sanchez Romero, at ding sablang kapatad tamong masakit. At para karing alanganggang kapainawan daring kapatad tamong mayangon na biyedi, Norma, Emiliano Sr., Romel Bernarte, Marcelo, Felicidad Malyari, Irene, Oscar, Randy, Pampilo, Felisa Isabel, Orlando, Felisa, Eusebio, Celerina, Jojo Unyo, Dolores, Sonata Blanco, Francisca, Rodolfo Pamintuan, Mikael, Abelina, Marwin, Angelito Baluyot Mendoza, Pampilo Lisi, Roman, Ener, Apong Edad, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at ding alanang makaalala at makaganakapa karela.
Kapamilatanin kay katamang taya. O Ginoo, iligtas mo kami, manibat king balang lahi, salita, balen at bansa, kewa mo keng metong nga kayaryaning Diyos. Hallelujah. Anting beto nga pamilya ning Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagyo ning ipa, ang boning anak, ang boning banalay Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos, ating pamakiyagon ning banalay Espiritu, manatili yasanang parati kay kayungan. At kaya kantimurin. Kakaluguran, king mit mong kapakumbaban, ganagandalang ini at sisyan ding sablada mong kasalanan, at aduan mo ing kalam ng lunos at kapatawaran ning Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ginoo ikang mitatag king Santa Iglesyang kapilanman misalbag. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo ikang pepakan karing 5,000 anting tandaning pagkalugmong Eukaristiya. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo ikang mimingat king komunidad daring talasal pandaya. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluhan na katamo, at king pangabataw daring kasalanan damo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy baming mayupaya, king tangkamo dikil king kaligtasan, ing anak mong Yesu Kristo tinggap ne ing krus, at timawa na kami kung upaya ning kay kaming kasalang. Mirakayanan kesa naking ligaya ning kayang pamanyubling mebye, uling mabibiyay at magari kambemo at ning banalay Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Tinalakadya ing metong karing kayabera king konseho. Ing metong nga pariseyong milagwan Gamaliel, at metong nga talaturunan ing kautusan, at tuturang lalawan matas din sablang tao. Inawad ng ilwal dalapa, pamoring apostol, at kaybat nga ng migsalita king konseho. Makamal Estrelita, imingat kayo kimburi yung daptan kareting tao. Epa makaing malambat, ing malabas sa panahon, kanitang lintoya ite Judas, api pakilalang metong yang metanikan. Ating mekad apat aralan na tao karing mekyabe keya. Dapot, petere at misambulat, laring talatukina, at limbugya ing kilusan at tinatag na. Kaybat na nita, linto naman Iudas at tao Galilea. Kanitang panahon amerapat ing sensus, menikway namang dakal at talatukina. Dapot, peterya naman iti, at misambulat la naman ding talatukina. Uli na niti, ing bumungkahay kong ngeni, paborenyo lang dili ring taong deti, ibulos yula. Nung iting katatagan o iting kilusanda, metong yang katatagan tao, misalbagyang dili na. Nung king kamatutwanan, ibatya king Diyos, emu ing eyu la sambutan. Nune, miras kayo pa, ketang kabilyan ng Diyos, mismo biyang kayong pakilaban. Tinggap na ning konseho ing mungkahi ng Gamaliel, pepayaos dalang lungob pasibayo ring apostol, at inatulan dalang mabarog latiko, kaybat tintuan dalang na magsalitang pasibayo, king lagyo ng Jesus, at layon dalang binulos. Meko lang kitmantula ring apostol king arap ning konseho, uling ila, miyakit lang karapat dapat dumalan, kaligaligan, alang-alang king lagyo ng Jesus.
tuturula aldoldo king templo, at karing pibale-bale, alalang tuknang tuturo, at manaral king maya pabalita, tungkol kang Jesus, ing Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, metong mong bagay pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. May tumong bagay ang pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Ing Ginoo ing kakong sulo at kaligtasan, nino ing kakong pitakutan. King panganib ing Ginoo ingatan ako, nino mo ing pitakutan ko. Metong mong bagay pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. May tumong bagay ang adwan ko king Ginoo, at may tumuing kakong pagnasan. King templo na sa karing kumanuknangan, king kapilan pa man, ban kakong tangalan ing kayang kayapan, at turo na tanggapan. Metong mong bagay pagdulapan ko, ing manuknangan ko king templo ning Ginoo. Iti yung paniwalan ko, takman ko ing kayapaning Ginoo, keting kasalukuyan na panahon. Manalig ka king Ginoo, emo painan ning loob mo, at eka tatakot. Wa, manalig ka king Ginoo. Metong mong bagay pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Talakad tapo pa ang parangalan ning may pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Ako ing maya papastol, nga naning Ginoo. Balo ko, ring tupa ko, ading kako, balura ko. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatili yagay kayo, At kekaan timurin, pamamasa king maya pabalita, agbang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Kaybat na nita dinalaki ti Jesus king kangatban ning dagat-dagatan ning Galilea o dagat-dagatan ning Tiberias. Tikyan dering dakalataw, uling ikit dala ring milagrong depat na, king pamanulo ka ring masakit. Minukyat ti Jesus king bundok-bundukan, at karin linuklok yang kayabeda, ring alagad na. Malapit na kaniting pamaglagpus, ing piyesta da ring Hudyo. Inyang lawa ng Jesus ing makapadurot, ikit na lang lalapit kaya ring dakalataw. Ngana kang Felipe, no ka rin tamo saling tinape ban apakan talareting tao. Balo ng Jesus nung nanong daptana, at sinabi na iti baneng subukan i Felipe. Nga nang may kibat Felipe, hela manag yung panyaling tinape ring aduang dala na sa laping pilak ban makapangan ya ing balang metong ang giyang ditak mo. Ing metong karing alaga di Andres, a kapatid ng Simon Pedro, sinabi na, ating metong nga anak lalaki kete, amig bakal 5 tinape, sebada at aduang asan, no nalaan ti deti para kareting dakal ataw. Nga ng Jesus, paluklukan nyo la, ring daw. Madikot king lugalayta, inyalinuklok la, ring daw. Migito kumulang laking 5,000 ring lalaki. Kinuha na lang Jesus ding tinape at inyang may kapasalamat na king Diyos. Pemye na la, karing pakaluklok. Makanyan mo naman ing gewa na karingasan. Mirinan langan ding tao hanggang bisala. Inyang kinabsilangan sinabi na, karing alagad na, tipunan nyo la ring pisipising mitagan ban alang masayang. Inya tinipon dala ring pisipisi, ay ba't karing 5 tinape sebada at akat mo dala ring 12 kaing karing tagan daring taong mengan.
Ngarang sinabi, inyang ikit da ring tao ing milagrong depat na. Tunepin ya ing propeta adatang keteking yato. Balo ng Jesus, king buri ring lapitan ban pilitan deng gawon ari. Inyame ko yang pasibayo at mintang magdili-dili, king bundukan. Pakamalan kong bininyagan, ing mahayap ng balita, ning kekatang kaligdasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapabengi po, kaya kayong ang sabla. Bawal ing manyayang. Bawal ing ating masasayang. Iting amano, yapuing mi papasyag king kapupusana, ning mi pasage ebanghelyo king aldong iti. Nga na pong may amano ning Ginoong Hesus, karing kayang disipulos king pamamasa tamo nga na, tipunan yula ring pisi-pising mitagan, ban kanita, alang masayang nga na. Tipunan nyo laring pisi-pising mengatagan ban kanita alang masayang nga na ning Ginoo. Oy tapi naman po ing metong karing payabot ng mensahe o amano ning mipasage ebanghelyo. Ing puntuya piniti, bawal ing manyayang, kailangan tipunan ing nanumang mengatagan. Bawal ing manyayang, tipunan ing nanumang mitagan. Pagana po, napupuri ni nga pong Ginoo, ing ating masasayang o ing ating manyayang. Ang yang itamong tao, wari, iti etamo mo naman po, buri, ing ating masasayang o ing manyayang. Kingisip ko po, mo po pamangan, ing dapat sasayangnan. Ne po, ang yang ding salapi, ding perang pipagpawasan o pipagalan, mo nalamo kabudabud namo gagastusan o wawaldasan. Ala? Ang yang naman po, ing biye mo anting tao, sasabihan da, may sasayangan, kingalang kwentang bagay ketiking yato. Sakripisyo na mo po, pamagsakripisyo, mo rin po sasayangnan itiking totoo. Baliyo po, sasabihan da po ring dakal na tao, sasabihan da ring dakal, lalong-lalo na ingaldong iti, nandin mong habak. Sayang naman yung pamagsakripisyo damo, ngara po ring aliwang Tagalog king Filipino. Malambat ta ng magsakripisyo, ngara po. Tinatin ng imbes na mayari ing ECQ, king mapupusing bulan ng Abril, oita, ngara, sayang naman, may ka-extension pa until May 15, ngara po. Sayang ing sakripisyo, ngara. At no kasi karakal ding mga sasabuntok, ngara po. Sabi da ng stay home, manatili ka ring pibale-bale. Oy tapin, lumuwal lapin, makipagkwentuan lapin, makipag-indresdusan lapin, makipagchismisan lapin. Sayang ngara. Sayang ing sakripisyo ngara. May gita ng pabulan, rugung at ka ring pibale-baleta mo. Sabi da ng social distancing, sabi da ng physical distancing. Oy tapin, pasaway la pa rin. Sayang yung pamagsakripisyo, tamo nga daring dakal. Sabi da ng mag-face mask O ding aliwa, pibalabalugbog damo, rogo, ngara. Mekad ne po, mekad. Mekad siguro, king kasumagi da banda, mekad dating mesayang ne po. Pero etaya lalawan ita, eta mo lalawan itang ating mesayang. Ot etaya pulawan ing puntong itang mas makakayap. Ne po? Itang manayon, tang masampat. Pota naman, talagang kailangan ng may ka-extension tamo para mo naman po king ikakayap tamo. Alikaya po. Magana ka po. Alang sayang king mamaralan at alang sayang king yuyunang parati ing kaligtasan. Alang sayang nung yuyuna parati
o palagi ing kaligtasan. At migit king sablapo, nepo, paganaka, eta po sana sa sayang nan iting pami katagon, ami papagkalub kay katamo, bistaman mi kaka-extension, bistaman lalambat. Eta po sana sa sayang nan iting pami katagon, o iting panahon, o iting oras ami papagkalub kay katamo na, king kasumangid na po ning lockdown, king kasumangid na po ning ECQ or Enhanced Community Quarantine tamo, sana po mas ikit at mas akakit tapo sanang tune ding paulagan tamo king biye. Nga po, ulagana ning familia, ulagana ning presensya tamo king metong at metong, ang miyembro ning familia, at siyempre, ulagana po ning masampat o manayon apa makipagugnayan king parang tao, ulagana ning pamanahimik, pamangadi, at ing ulagana po ning pamanyawos o pamaglapit king hapong Ginoo, ban kanita lakwas lumalampa ing relasyon tamo idamong tao. Kaya dandanan dapo alang sayang king taong ating paulagan. Alang sayang king taong ating paulagan. Nga na ning Ginoong Yesus karing kayang disipulos king kapupusana ning mipas sa ebanghelyo. Tipunan nyo la ring pisi-pising mengatagan ban kanita alang masasayang. Palitan ko pong bagya deting amano na. Nga kung sumabi kay kayo, paulagan tamo. Iting mipapagkalub a oras panahon kay katamo, ban kanita manahimik tamo, ban kanita mibule-bule tamo, ban kanita migunam tamo at panamdaman tamo, iting kalam at bendisyon a pagkalub na ning Diyos king biye tamo. Talagat ka po. Bayuda mo minta, king kayang gamatayan, para king kay katamong kaligtasan, ing Ginoong Yesus, binyene kay katamo ing sakramento ning kayang katawan at daya, anting matas diling patutu king lugod na kay katamongan. Manalangin tamo nga ni kaya, ban pakabsyana ing danop tamo, para king sagradong biye. Karing balang kaidwanan, ngayungan pong makibat, Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Ulitan niya po. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karing ministro ning Santa Iglesia, kapilan man sana era pagmasusya ning Eucharistia king metong karaniwan, apurado at mekanikal aparalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karing mamahala king balang balitang ning literiya, pagmalasakitan dasana ing akwara lang magayabe at tuki king pagmamasusi king Eucharistia, ring sablang taong makatagon, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang bininyagan na maralas si Simbang Domingo, panandaman dasana ing danop para king sagradong bie, at lumapit lang makisulo king bangkete ning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para kay katamongan, ing maralas tamong pamakinabang, matalik na katasanang pikasan metong king Ginoo, baning pamapasyag ning maipabalita ng Kristong Yesus, kapilan man emitok nang, ipanalangin taking Ginoo. Ginoong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po karing kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan, kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran, kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners.
Yabe, tala naman po, daning kaya katamong makatuking intensyones, para king kapasalamatan dari Rihanna Mail Bacani and family, Jamaica Arca, para king kadwanang banwang kebaitan, Warliam David, Emilio Guevara, para king special intenciones dari Leila Biog, Roy Songko, Dr. Patrick Sunga, Roscoe Viray, Dr. Jelly Kiwa, Jonel and Josuel Pamintuan, Marimanet Pineda, Mark William and Aurea Crisostomo, Raisa Viray, at the St. Jude Tadeus Pastoral Council, the St. Jude Village officers and homeowners, for the 28th wedding of Randy and Yolanda Arca, para king malagwang kapaldanan dari Sally Resido Ayers, Nilo Udan, Pas Swing, Jerry Hudson, Remedios and Minerva Alfaro Layog, Annalyn Ocampo, Teresita Sablan, Elmer Trajano, Happy Sanchez Romero, at ding sablang kapatad tamong masakit. At para king alananggang kapainawan daring kapatad tamong mayango na biye, Inorma, Emiliano Senior, Romel Bernarte, Marcelo, Felicidad Malyari, Irene, Oscar, Randy, Pampilo, Felisa Isabel, Orlando, Felisa, Brenda, Eusebio, Celerina, Jojonio, Dolores, Sonata Blanco, Francisca, Rodolfo Pamintuan, Micael, Avelina, Angelito Baluyot, Pampilo Lisi, Roman, Ener, Apong Edad, at ding sablang kaladwaking purgatorio at retang alanang makaganakapakarela, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo migtagumpay king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Ngeni aduan tamo yung sarili tamong kapagnasan. O Ginoo, gawan mo keng matinding manamdaman danop para keka, antimonong makananulang manamdaman ding katawan mi para king material apamangan. Parati miyasa ng pagmasusyan mit mong kagalangan at lugod, iting Eukaristiya, itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, ni meto sikluban, ulining kekang kayapan, tinggap miting tinapi ang pangmikeka. Tinapi ang bunga ning kapun at pipagalaning tao para kay kami, magawang tinapi ning biye. Mipuri ang Diyos kapilanman. Mipuri ka, Ginong Diyos, ni meto sikluban, ulining kekang kayapan, tinggap miting alak ay ang pangmikeka. Alak ay ba't kingubas at pipagalaning tao para kay kami, magawang inumana ning kaladwa. Mipuri ang Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya harapan ng Diyos ipang mayupayang totoo. Tanggapan na sana yung ginuiting daong karinggamat mo, king kapuri at kilagay ng kayang lagyu, king kaya katamoy kasaplala, ng mabilog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang tanggapan mula retingayin ng kekang familia. Kaulan misanang matalik, ing diepig kalub mo kay kami, adakam tan minuman sana ring kalamapenga kumo, itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kekan timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na ano king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati, at numan karino ipa Diyos kangalanganggat lubos mayupaya, kapamilata ng Yesu Kristong Ginome. Pupuriyan da ka, king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyobling mebye, inyang Kristo meging sakripisyo Pascual meya.
Kabang yampag ne ing kayang katawan king krus, ing kayang ganap a sakripisyo meging katuparan dereng sabla. Kabang daraw ne ing kayang sarili karingke kang gamat, para king kay kaming kaligtasan, bakit na ing kayang sarili ang tinging pari ing altar at ing kordero ning sakripisyo, ing tula ning pamanjubling mebye babayo ning mabilo gayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, darelit ding kang ligaya, layon makyabe kami kingalamtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngamingang sasabi. Banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuyay banwating yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yaing daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay ka pinbanalo ipay, king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, panparake kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeka, piraso ne at binyene karinggeing disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bandingapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pepasalamat keka. At binyaning kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at minum ko kanite. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawara na ring kasalanan, dapta niya iti bilang kabigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo, king kawakasaning panahon. Inyang ini gaganakan miyo hipay kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagamwa mo, kingi kami ngan sanang may sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kami nganting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu ban meganap yaking lugud, kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pare. Ganakan miya naman ing anak mong inorma ay naos mong meko nakitiging yato. Antining king binyag, meteya kambe ng Kristo, miragayanan niya naman sa naging kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming bebay nawan at manenayang subling miye, ading sablang meyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king di alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, agay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon. Purian dagat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat keya, ibang mayupayang tuto, kagom ning banalay espiritu, pupurian dagat parangalan, manggaman king alang angga.
Amen. 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 Anti mo pong anak ng inampun, ng kaya katamong malugod na Ginoo, mausta mong enikeya karinga manong tiro na, kaya katamo. Ipami at chubanwa, misamban yaing lagyo mo, katanging kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, keti sulip antibanwa, mi pamintuan ing loob mo, ing kakanan mi, ing aldo, ibie mo ke kami kingal dongeni, ampoy patawad mo ke kami, ring sala mi ke ka, anting pa mamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emuke ay saul king tukso, nune ikabusking maro. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, banking kasaupaning kay kang pakalulo, parati kayang mikabos king kasalanan may ligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan. Ating ligaya manggaman king alanangga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo garing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiego kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalbandayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang panbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka timurin. Ipakita po ngening misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kay kayong ang sabla. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kami, kapayapan. Niyo, ingay katamong mayap at malugod ang Ginoo Yesu Kristo. Niyo, ing kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato. Nuwan laring mayaus king dulang ng kordero. Ginoo e kumatampang tanggap kaya ka, dapot tiyagkas mo niya mo nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Ikristong ginuta mo, pepapatere ulaning kaya katamong kasalanan, at sinubli ang mebe, ba nakatamong pabanalan, arapaning Diyos. Hallelujah.
Manalangin mo. O iba ming malugod, ingatan mo la, ring linigtas mo kapamalatan ng Kristo. Ikamisa ng may kabus kapamalatan ng kayang pamaylas at kamatayan, magtamasa na kay mansana king kayang pamanyubling mebye. Uling iya, ingino, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Siklod tangan po. Ing oratio imperata. Manalangin mo. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal na daw. Panalangin mi ngantabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, ring narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo, karing masakit kambe ning belwan at masabal. Panalangin milaretang miyawat na, kumayap na lasan ng malagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, retang meyango na biye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo kaniting masakit a panawon, ban magobra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami, karing atsu king pamangailangan. Paniga pumikeka, ing patuknangan mo na sana ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye, ang bon magari kambe mo, king kameto nganing banali Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Ilalam na po, ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kapanalbanala na intuning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi keka, king kalungkutan me, none, magkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. pagtulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ingino manatili yake kayo, At kekaam timurin, at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, mayarine, umen ako ngan king kapayapan ng Kristo. Salamat King Diyos. Alleluia. Alleluia.